Ogés paaлагын вестемінже емнан күндеміште мұнламанын. Вот түде Александр Михайлович Юзыкаев. Бұды меннан теке қолын. Бұдың дүмес Асым Ертарина. Иде Асым борç нашес шотле. Иде вашли машке толнат моло düşme go unavlakat. Тегелишен емнандыны парля огнен утрен колташлан, тыды сенешке шийчен икте веселин ойлашашлан, туга көн жодышулумын, тутлан башмутын пуэн, ончыкышым парля илмы шоттыны, кугу каңашым эртармаш күнәлеш. Титлан вершін сенешке үзяш. Тымнан кугунана Александр Михайлович Юзыкаев. Айдын үшін ұлыталыған мұндар бізі. Василий Жбулдин Юсаш, Шашкет. Мемнандеке кугуна Семен Толын Айдулин Вячеслав Михайлович, тыде Чолман газетін редакторжы. Чолман газетінен Шуколинна, подпискім сімдерген атойлалтын тыде газетінен ончықлықна Будем сенеш күжіна. Ушмен ял Советін бұйлықшы Иван Ирикотшикте ме ойлаштың алына пірля погынен түгіра жыманын. Мұтады шамен шуешкін ончықырын омпалы тиден ергенат, очинин ойлен қолтат. Түбек беш күгуна семен сенешке күжіна. Өкушты ұрында, өкушты лиында, ойлыша, вот им нантике.